Ya. Uphi baba wakho? Washona baba. Uthi umoya oyingcwele kimi angikuthandazele khehla lami njengomuntu angathi ngaze ngihambe ngiyofika lapho thwena uphuma khona. Uma ngifika khona kube sengathi ngithola into engathi impuphu ngiyacela kuyo yonke indawo uyangizwa ngithini. Mangichela ngabuza ngathi moya oyingcwele ngichelelani. Wathi uNkulunkulu kukhona into ekulandela kabi njengento engathi udikolosha. Wena baba manje bekufanele ukuthi unamabhizinisi awu2 owazamayo noma owavulile uyangizwa ukuthi ngithini. Wathi moya oyingcwele kukhona into belethiswe yona udikolosha evala izinto zakho. Angazi mina kuthiwa ngifuna abantu Mkhwebane ikuphi lapho? Uthi uJehova mangifuna abantu bakamkhwebana ikhona into okumele ngiyilandele kakhulu la ngize ngiyolandela ngokuzalika kwakho. Mawuthona ubaba wakho akasekho uthi uJehova ngiyethuneni ubaba kuphi? Mangiyethuneni kababa wakho mangifike ethuneni kababa wakho ngiwe ikhulume nobaba wakho ngithi baba njengamanje le ndoda ukhona into elibhizinisi ekhona eke yayizama akuhambi kahle. Ngizwe ubaba ephakama ethi Abraham angazi memeza bani mayithi Abraham wena Abraham uthi uJehova masilandela la wena baba kukhona into elibhizinisi ehliphikayo evalekayo manje njengomuntu angathi uyindoda ezamayo kodwa manje izinto zakho azenzeki. Unalo yini ibhizinisi othi mina ngiyayisebenza kodwa manje livalekile? Yebo nginalo. Yebo nginalo. Ufuna ngikwenzeleni Khehla? Ngifuna ulivuleke. Elani le business? Icontract. Yebo Amos. Ukhona umuntu abathi uAmos okwakusebenzela. Umshangani lo muntu waseGiyani. Giyani. Ya ukhuluma shangani wabulabula lo muntu esikhuluma ngaye. Uthi umoya oyingcwele kunomuthi ophuma endaweni okuthiwa iseDzanini. Uyangizwa ngithini? Angazi noma uke wayasebenzela eDzanini noma kunomsebenzi okwawuthola khona. Uthi umoya oyingcwele kunomuntu ophuma eDzanini wathi umoya oyingcwele lo muntu ukhuluma shangani uyabulabula wathi uJehova into zakho zivaliwe. Kumanje ibhizinisi lakho liyafa liwile. Ubufuna ngikusize ngani? Qedile. Ngimsize ukuthi livuleke le business lami. Ngoba manje livalela manje ngithe mangifika la bangifonela. Uthi umoya oyingcwele Khehla ngikhulekele kakhulu egameni lomsa kube singathi ngifuna into engathi ubani umchitheni? Umkhulu Zaluma. Khulu Zaluma. Ya, ngiyambona unenwele ezimhlophe uyangena la. Yazi uthi umoya oyingcwele umchitheni uyakhuluma la. Mayikhuluma ukhuluma nogogo wakaMayaba. Kamayaba angazi noma kaMayaga. Kamayaba ikhona kabuma. Nakho-ke. Uthi uJehova angukhulekise ndoda amadoda. Ngifuna umzwa kaMayaba ngiphinde ngiyofuna kaBhungane. Ahadebe. Lithi izwi lasesibini ikhona into ethinta isalukazi. Yazi ngiyambona umchitheni ngabona nesalukazi ahamba naso ngapha beloke bephikisana bexabana kodwa mabephikisana kwaphela izinto zakho kancane kancane athi umoya oyingcwele kunogogo uMadlamini oloke buya kube singathi naye ukhona angazi noma uyasazi indle salukazi ugogo Zalubaba. Lithi izwi lasesibini angikukhulekele kakhulu inkinga enkulu kakhulu obhekene nayo kunabantu abaloke bekulandela wena ngonyaka odlulile noma ezinyangeni ezimbalwa edlulile bekufanele besingathi namanje kodwa uyantshontshela imoto yakho. Kunemoto kade kufanele ukuthi ngabe wasala nelobhuku noma wasala nesikhiye sihambile le moto wathi uJehova inhliziyo yakho ayikutholi ukuphumula namanje awukhulume nami ngizwe. Ngoba ethathile imoto bayithatha imoto bangayideka le drop. And futhi ngathi ikhona drop ngangayifanisa mkhulu. Bayithatha le moto ngizwa mina uthi umoya oyingcwele ngihambe ngendawo abathi seRembrand Park eThembisa. Wathi uJehova labantu bayizigebengu kakhulu njengomuntu abantu usazoyibona vele le moto. Uma ubone uyibonisa ikhehla umkhitheni uthi mawuzama uthi nayi imoto yami uzawudutshulwa wathi umoya oyingcwele kunemithi okufanele sigadle ngayo kakhulu le moto bahlule kuyidriver noma le moto ibanika inkinga kakhulu baze ngelinye ilanga bathi hayi aha siyayithatha nathi siyishiya lana wathi umoya oyingcwele asithumele izilwane kule moto kakhulu
kube sengathi namanje iziyoficwa amaphoyisa wathi umoya ongcwele kumanje wena ulandela isibhamu bofuna ngikusize ngani mkhulu ngithi ngicela ngisize mkhulu impilo yamkhulu imile mkhulu akusebenzeki noma ngithi ngiyasebenza mkhulu ngiyabamba kuyaphela mkhulu kuyaphela kwenzeka ulutho konke ngithi ngiyakufisa nje akuhlangana mkhulu impilo yami imile bathi ngizocela awuthi isandla sakho baba akusale lo nakho yeka ithi hladiso ubani lo tsidiso matladi muhluhi ilanguage yamhluhi lalela ngegedla lapha uthi umoya ongcwele kimi angithandaze tsidiso muhludi yazi la mangiloko ngithi ngiyalandela la uthi uNkulunkulu kimi ikhona into evuka ibe igazi eliphalala kabi kunomuntu owadlula emhlabeni ekhaya kena ngazi noma usakhumbula kahle 1987 kunekhehlo oluhlonipha elagcina lishonile lathi malishona langangcwatshela ekhaya kwangathi lingcwatshelwa kwenye indawo uma ngikhuleka la ngibona isipeleti sase ZCC uyangizwa ukuthi ngithini komunye umuntu angathi waye umpostoli noma umuntu ongathi waye umfundisi ntate Muruti ekimbona ngowena uyabona ngithini uthi uNkulunkulu bekufanele ukuthi wena ngabe ufaka ukhololo noma ufaka into engathi yabafundisi wathi uJehova izinto zakho njengamanje zistakile njengomuntu angathi awuyeki phambili uzela ngoba uzofuna uqaqela into engathi imali kanti futhi nasekamereni akusenzeki kahle izinto nomuntu engathi umakoti wathi umoya ongcwele ungena kodikoloto ngahulu namanje imali ayisahlali khuluma ngizwe ufuna ngikusize ngani ke nale bothata bono ba mosebetsi mosebetsi hao ko ntlong ke mosebetsi sebetsi ya ka ke self employed le mme wa ntlong ke self employed but hona jwale dintho ha di tsamaye hantle le di-project tse tseng ka di attenda ha di tswelelle hantle kuseSoweto la eMiddlelands uthi umoya ongcwele ngikukhulekele baba ngibamba into engathi iyisebenza bekumele uthi ngabe uyayisebenza noma bekumele sikuthathe sithi ngabe uyi-owner wena uyangizwa ukuthi ngithini wathi uNkulunkulu ngibona kupaka imoto noma ngibona into engathi libhizinisi elineyimoto phakathi inkinga yakhona uyahlupheka njengomuntu angathi yazi wena mangingakuphi imoto namhlanje ungezwa ukuthi ayishayisile le moto yazi izinto zakho ziyalimala zonke manje uyangizwa ukuthi ngithini wathi uJehova namanje angazi noma uneyimoto yini wathi umoya ongcwele mawuloku uhlala la ithi inkulumo yasezulwini ikhona into evuka kube sengathi ithinta inhlanhla yakho yokuzalwa njengomuntu angathi bekumele ngiqale phansi ngithi mina ake sithole inkukhu emhlophe straight masithola inkukhu emhlophe bese sithola iSprite bese ngathi namanje siyakukhetha sithi silungisa into engathi idlozi lasekhaya kuboka baba wakho siphinde sikhunge ngoba kunentombazane ehamba yakhipha isisu kabo angazi mina baba noma ngifuna kamqungethe noma ngifuna kangobese uthi umoya ongcwele ngifuna abantu bakangobese uyangizwa ukuthi ngithini wathi uJehova namanje angazi ukuthi uhlobana kanjani nabantu bakangobese ngoba ukhona into okumele ngiyoyincenga kangobese straight ngithi mina ukhona into ofanele ngiyiplake kuwe ngoba ledlozi beliphila izinto uyangizwa ukuthi ngithini kodwa ngizinto zakho zichitheka kancane kancane awukhulume nami uthi no mina ngihlobani nabantu bakangobese uyiqinisa mkhulu ngokangobese sibonga lithi izwi lasezulwini kukhona into ethinta into engathi izimoto njengomuntu angathi wena mawulana yazi ngizwa mina kodwa ukuthi kwaho ilimala enye futhi reversele enye futhi igudli ishayisa nawe uzubamba ikhanda uthi nakho kuphela imoto zama ngazi noma uno Uber yini noma nawe uke wazama amatekisi wathi uJehova
ngizwa kulimala yonke into othi unayo awukhulume nami ngizwe. Kuyiqiniso omkhulu sengithenga imoto yesibili imane yaphuka nje ngendlela engayiqondi neyokucala yayinenkinga ngoba kweyayenzeka ukuthi ngashayisa imoto ngendlela ngangayiqondi ngokreversa vele. Nakho ke uthi umoya ingcwele yazi mawuthi yazi ngiyazwa ngizwa kuhlehla ukuthi go wathi umoya ingcwele mawulo kuhlala lana uthi umoya ingcwele kunesalukazi okufanele ngihambe manje ngizongiyofika endaweni yaseMidlands esike zavakasha kodwa wangathi uvakashela umuntu engathi usisi noma uanti endlini angizwe ukuthi ngithini kanti lo muntu uphethe isimo sento engathi umthi ngezwe mina lento eyithatha wathi Jehova yazwa isebenza wathi umoya ingcwele angazi ngibona kubhalwa la ephepheni kodwa ngathi lethu ukhwaya kwabhala kodwa qoba wathiwa menzi wathi umoya ingcwele lento yagcina ivuvuzela isinemfu wathi umoya ingcwele wahlatshwa amanalithi ngizwe umzimba wakho ugula kodwa ungazazi ukuthi nawe uphethwe yini ubani umenzi Yini menzi? uthi umoya ingcwele angikhuleke kakhulu Jeremiah Michael 4 Ovation number 4 Hitera station 4 ya uthi umoya ingcwele asikhulekele menzi indoda amadoda amasola njengomuntu angathi ngakufunela lenkukhu emnyama bese ngathi namanje kukhona into engicupha kuwe ngithi mina no man lazi lento kumele siyithuse siyisuse ngoba khona umuntu esingezwa kuthiwa uyagula. Hlala khona la Willie 4 Will be tied short, twice 4 by court, twice short, twice lindy. Will be tied short, twice 4 by court, twice short, twice 4 by lindy. Will be tied short, twice 4 by court, twice short, twice 4 by lindy. Will be tied short, twice 4 by court, twice short, twice lindy. Fine. Will short, twice 4 by court, twice short, twice 4 by court, twice short, twice. Will be tied short, twice 4 by court, twice short, twice 4 by court, twice short, twice. Apha msanda sakho sa right baba. Danki. Wena uzohlola. Yebo sobabili. Lalela ke. Ule short right 4 by court, right short right 4 by ticket, right short right. Pha msanda sakho sa left mama. Ule short right 4 by court, right short right 4 by it. Mashike. Mashike mama. Khuluma nawe manje. Bani mashike? Lalela ke uthi umoya ingcwele ngifune mushike mashike kunegama engilibonayo ngiphinde ngisuke kuwe ngiyofuna umuzi wakakhoza uyangizwa ukuthi ngithini kakhoza ikuphi Senatal. lalela ke uthi uJehova angihambe mawuthi wena kuseNatal uyangizwa ukuthi ngithini ngifuna umuzi wakaMthembu Yebo ikuphi lapho kusekhaya. lalela ke Khehle mawuthi wena angihambe ngiyeNatal uthi umoya ingcwele ngudiverte lo moya ngisuke ngiyowela eBaitbridge mangisuke eBaitbridge ngendaweni abathi seGwanda ngidlule eBhalamba embalabala uyangizwa ukuthi ngithini mase ngiyadlula ngize ngiyongena phakathi koBulawayo straight elobhengula la engithi mina mzilikazi kaMashobana kwela seZimbabwe uma ngifika khona ngithi mina angazi ubani wayizalwa khona ekhaya kini eZimbabwe uyangizwa ukuthi ngithini wathi uNkulunkulu kukhona inzalo man ebuya kube sengathi buya le ezeli laseZimbabwe ngathi mina Nkosi uthini wathi umoya ingcwele inhlanhla yakho ilelele kwela seZimbabwe njengomuntu ngathi yazi makuloko kuvuka ukhoza phinde kuvuka umthembu phinde kuvuka isibongo kodwa wathi umoya ingcwele angazi noma mashike noma masuku wakuphi mama wakaMthembu uthi uJehova kukhona into ethinta lo baba besithinta inzalo yasezweni laseZimbabwe uhlanganisani nento yaseZimbabwe lo baba eZimbabwe angazi Mozambique kusekhaya. lalela ke Khehle uthi umoya ingcwele kukhona abantu baseZimbabwe kumele sibafune mawuthi wena eNatal wathi uNkulunkulu kukhona into ofanele siphume ngaphandle kwezwe size siyofika le masifika khona ngithi mina kunento ofanele uyilungiselwa le kwelezwe laseZimbabwe wathi umoya ingcwele izinto zakho azihambi kahle njengamanje ngoba kuneKhehle kumele ngilincenge mangilincenga kube sengathi namanje ngiyancenga kakhulu ngithi mina kanti wena baba washiya isibongo sakho
wafuna esinye isibongo yini noma wagcina ususebenza esinye isibongo ngoba namanje kunento ephikayo la kuwe njengomuntu angathi yazi nalo mama nganihlanganisa mangenihlanganisa ngithi mina kunento ofanele ngabe siyayibuilda kahle sihlanganise ngoba ngizwa izinto zenu zingafuna ukulunga bekufanele ngabe niyayisebenza nina kodwa njengamanje into zenu zimile stuck ngezwe zima kandle yazi mani lokho ngene uthe umoya ngabe ngiyanithatha ngifuna into engathi inkwilimba angazi ngami yazi mama into okuthiwa inkwilimba lento eyijuba uyangizwa ukuthi ngithini lamajuba afuywayo bese ngathi manje masifuna lento singafuna inyongo yakhona ngithi mina sihlanganise nomuntu bese ngiyaniqhuma ngoba khona into eyiproject obebele sethe ngathi loba uyayithola umsebenzi wezandla uyangizwa ukuthi ngithini mawusuyithola uthi uMongcele izinto zenziza ushintsha ngoba ngizwa nigijinywa into engathi izintwala kodwa lento zingaphuma endlini phakathi uyangizwa ukuthi ngithini wathi uJehova kuthi isichitho esimbi kakhulu enijikijela ngaso ngoba manje kuvaleke ngisho imali benifuna nginisize ngani yani izandla zenu sekurayo mangibuyela kancane emuva mina esami isibongo sokuzalwa kahlehle seseMozambique uMthemba yeah then thema ngifika lana ngabhalisa ngesibongo sika malume ukhoza lo nakho yeah kulapho ke bese ngathi kwaphambana izinto nanso ke lento engisho lapho so eZimbabwe yeah angazi kodwa uMthemba eMozambique ukhoza la eNatal kodwa ukhoza nawo kunekhehle elinye lalisuke endaweni kuthiwa Mzilikazi kaMashobana endaweni yakabulawayo bese ngathi ngiyofika khona lasuka lelikhehle kwangathi liyacrossa lawela uMngcele lagcina lakhe lasuka langena eHarare lasuka langena laseMozambique lagcina lakhe ngaphandle wathi umoya ongcwele vele wena inzalo yakho kodwa mawungalandela kahle iphuma ezweni laseZimbabwe kodwa manje kumele sinikhulekise nalo mama ngoba kunento eyimali obekumele ukuthi ngabe iyafika kuwe kodwa into zenzimile kunaloko niyaxabana niyangizwa kuseSoweto la eMiddlelands uthi umoya ongcwele ngikukhulekele baba ngibamba into engathi iyisebenza bekumele uthi ngabe uyayisebenza noma bekumele sikuthathe sithi ngabe uyi-owner wena uyangizwa ukuthi ngithini wathi uNkulunkulu ngibona kupaka imoto noma ngibona into engathi libhizinisi elineyimoto phakathi inkinga yakhona uyahlupheka njengomuntu angathi yazi wena mangingakuphi imoto namhlanje ungezwa kuthiwa ishayisile le moto yazi izinto zakho ziyalimala zonke manje uyangizwa ukuthi ngithini wathi uJehova namanje angazi noma uneyimoto yini wathi umoya ongcwele mawuloku uhlala la ithi inkulumo yasezulwini ikhona into evuka kube sengathi ithinta inhlanhla yakho yokuzalwa njengomuntu angathi bekumele ngiqale phansi ngithi mina ake sithola inkukhu emhlophe straight masithola inkukhu emhlophe bese sithola iSprite bese ngathi namanje siyakukhetha sithi silungisa into engathi idlozi lasekhaya kuboka baba wakho siphinde sikhunge ngoba kunentombazane ehamba yakhipha isisukabo angazi mina baba noma ngifuna kaMqungethe noma ngifuna kaNgobese uthi umoya ongcwele ngifuna abantu bakaNgobese uyangizwa ukuthi ngithini wathi uJehova namanje angazi ukuthi uhlobana kanjani nabantu bakaNgobese ngoba ukhona into okumele ngiyoyincenga kaNgobese straight ngithi mina ukhona into ofanele ngiyiplake kuwe ngoba ledlozi beliphila izinto uyangizwa ukuthi ngithini kodwa ngizinto zakho zichitheka kancane kancane awukhulume nami uthi no mina ngihlobana nabantu bakaNgobese uyiqiniso mkhulu ngoba Ngobese sibonga lithi izwi lasezulwini kukhona into ethinta into engathi izimoto njengomuntu angathi wena mawulana yazi ngizwa mina kodwa ukuthi kwaho ilimala enye futhi reverse enye futhi igudli ishayisa nawe uzubamba ikhanda uthi nakho kuphela imoto zama ngazi noma uNoUber yini noma nawe uke wazama amatekisi wathi uJehova ngizwa kulimala yonke into othi unayo awukhulume nami ngizwe uyiqiniso mkhulu sengithenga imoto yesibili imane yaphuka nje ngendlela engayiqondi neyokucala yayinenkinga ngoba kwekayenzeka ukuthi ngashayisa imoto ngendlela ngangayiqondi ngokureverse vele nakho ke uthi umoya ongcwele yazi mawuthi yazi nyazo ngizwa kuhlehla ukuthi gugu wathi umoya ongcwele mawuloku uhlala lana uthi umoya ongcwele kunesalukazi okufanele ngihambe manje ngizongiyofika endaweni yaseMiddlelands esike zavakasha kodwa wangathi uvakashela umuntu engathi usisi noma uanti endlini angizwa ukuthi ngithini kanti lo muntu uphethe isimo sento engathi umthi ngezwe mina lento eyithatha wathi uJehova yazwa isebenza wathi umoya ongcwele angazi ngibona kubhalwa la ephepheni kodwa ngathi lethu ukhwaya kwabhala kodwa qobo wathiwa menzi wathi umoya ongcwele lento yagcina ivuvuzela isinemfu wathi umoya ongcwele wahlatshwa amanalithi ngizwe umzimba wakho ugula kodwa ungazazi ukuthi nawe uphethwe yini ubani umenzi yini menzi uthi umoya ongcwele angikhuleke kakhulu
Jeremy Michael 4 Ovation number 4 Hitera Station 4 yeah uthi umoya ngela sikhulekele menza indoda amadoda amasola njengomuntu angathi ngakufunela lenkukhu emnyama bese ngathi namanje kukhona into engicupha kuwe ngithi mina no man yazi lento kumele siyithuse siyisuse ngoba khona umuntu esingezwa kuthiwa uyagula masikhuleke kahle hamba uhlanganisa imali ubuyela sibone ukuthi ngakusiza kanjani Khehle.